to na chuan lesson 3 bullets and numbering chu to na asapara chuan file la new document har la ta ila page size a hian A4 book mang la ila margin a hian 0.5 mang le 0.5 step 1 kan page el thea mouse mang po khang kan sol jel the kan ti kha step 0.5 chuan okay tuna kan paper lan dana hi fitin window in oma exercise in dala tela control 1 exercise viwa exercise po kan ti thea ama right click exercise po kan ti thea kan ti kha en tu lo le ta ila kan document le kha ta choice le tela chu ma tang da teksu kan la anga chu ma chon tan rectangle la ila ta hian bullet number ti ka chu de re no ta hian rectangle kan potanga rectangle chu sheet equal turin ai select la hian element a rounded corner ring sheet kan equal le anga chu na bok mang le ila okay teksu kan la anga achunga hian teksu kan pot lenga bullet numbering bullets enter numbering so select le taila kha teksu po chunga khan center alignment kan dalian control shift c center alignment chun protein da velian control shift b bold teksu kan le nga no hi ta hian thu kan chuanga bullets da vele am bullets chun select le ila center alignment da payang control shift c center bold in dalian control shift b bold italic in dale donila control shift le a italic so kan no ya kha ta hian click le taila chu kan chuanga sharpen puting isuna so kan copy paste le na texture mang bokin kan chu kha kan select kan highlight le te kan control c copy control v paste bullet number kan ti na chu kan ma the chu paragraph putan na ja kan ma the wangin entidan list kan siama topa bullet mo number se mo te kan pethin ni khati ang chi ma siam ang khan ma ya paragraph putin jela man the wangin paragraph kan thindin ti dona paragraph chu enter kan pe ka te thu ka tan le che paragraph pu tan zela ni ti setu control v paste le sentence pi le paste me no enter control v ka paragraph kan thindin ti don enter pi le me to so ta hian hen o hi bullets kan pe dona bullets e ang sak khana pe the ang no pon pathum te pahni ang chi te pon ai ang lo ina pe thati je thei poka ma chu ai ang tu ra kan du ang chi re ka chu long khatin select tu ra ni text ni vai text tu link kan select le ve kam na vai kan highlight le ve kam chuan kin ho kan select ro jong khi kan bullets pe ka ai ang thap an mang do ti na ni ma ai ang lo wa pathum ni kan trend kan ti ni chuan pathum ti na kha hei ri jong ni nang se an pe zo kha hen jong hi kha select le mai to chuan long khatin pe te taila bullets ai nang takin ka select nga chuan heta utilities a plugins a bullets and numberings so ta hian bullets lom sa kha nga hian tu kha pathat tu kha om nola ma chu ta he kan dung thlap khan om lo the ya ta mi ka hi a pa man kan du lo te thil dem de po man kan lo tu te
ka tiang chi khan chun ma chun heta hian bullet hi va select ma sak fin tur ni kan lu ro khan alo select na la ka ring hal mai ta ila chun hin ho hi bullet chau ka tu ni ko pathan khan to ma ya kan tu ang om lo ani chuan edit ta hian tu ka pathan to mai tur ani a font cha jirin ta til lo lang hi a sam sang karon lang ve the tlang tu chuan web things web an chu chin tai la web web things tu no web things kan tiang chi te tu chin ni tilem chu sang font sang khalom ve ta web things kan til le atlang pu chuan windings ngo hi kan ma chu tlang pu ni tu ni kan lesson a po hian windings ani manga hi kan mang ve mai anga kan du kha pa select to mai tu ti khan chun okay chun hi le select ala nga ta hian okay ba ti le mai tu ti khan paragraph putun na asel kan bullets ka ron pi to do ni chun he bullets in te hi kan du le lo kan do thret le du ni chuan text su mang boi kan select le ve kam chuan anga ya che utilities application sa bullet numbering sa kan lut le nga kan remove kan ti mai do ni remove kan pati ka gan bullet spec sa kha ain remove fek don ni ti khan kha bullet spec dan le a remove le dan chu ni ya thale ni a select le te ka utilities sa plugin sa bullet numbering tu ta hem bullets kan do kha wa thlan ne tu ni maya edit a font se patla ko chin tai la windings ka ti te web things ka ti te symbol ka ti te pon te ka patla ko chin te la kan du kha wa thlan ve me tu ni turani ka lo ka thang chin nge du kha pa thlan to mai tu chuan select na okay ram paragraph put na je la kam pule chare pe do ni ti che number is kan ti vele na mai he text tu kan la ma ta kan ki na numbering se chu vele re ate kan select le na center alignment dale tele control shift si chuan control shift le be bold control shift le italic te mang vele taila kan click le ka thu chuna tu ta to ha click le na athu le sa bo ka paste le me mo control v paste control v and sentence le te paragraph ka the thale te data control v ka me sel me to enter ka ti paragraph ka chen sel ni enter control v enter ego hi numbers kan to vele thun don ni ka select le te ka compare to chin java kha chun anga ya che utilities sa plugin sa bullets numbering sa kan tu le chun ta hian bullets ni to lovin number si ka thlang ve to thunga number sa khan he 1 2 3 ti te upper roman ti te lower roman number upper alphabetic lower alphabetic ti te ti ram kha ma kha kan du kha pathan to mai tu ni abc kan tu chun abc man mai to ta 1 2 3 1 2 3 kan tu na zona hian baklik hian mai tu 1 2 3 mang ve chin tai la so kan lesson a hian 1 2 3 number se pe ko kham bracket kha omani ka te chi bracket ani emo dot kan te chi te po kan do mang du the ka tiang chi a khan eta separator te hian kan thang le don separator te hian ke so colon ani emo ka te chi kha bracket te ani the kha ju thlan to me tu bullets kan number impact zone tur kan tu anga kha so heta na only select paragraph ti ro ni select ai hi ani so tu na kan select ni jom kha bullet number se ni mo bullet se mo impact on ti na ni mai only select paragraph kan te kan select ni jom kha okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 akha bullets le number impact dan chu